Dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje ime je Marko Jakić, a danas pričamo o jednom od najnovijih ostvarenja na Netflixu, serija koja je relativno skoro izašla i koja je krenula onako kao prilično nepoznata, ali sada onako sve više ljudi čuje za nju. U pitanju je Altered Carbon. Glavnu ulogu igra Joel Kinnaman, kog ja znam iz The Killing i malo iz House of Cards i reboot Robocapa. I igra brdo drugih ljudi koje ja ne znam. Serija je smeštena, iako se to nigde eksplicitno ne pominje, u seriji smeštena je u 25. vek. To je informacija koju dobijamo iz knjige, jer je serija rađena po knjizi i također na IMDb-u piše da je smeštena. Negde piše 25. negde piše 26. vek, ali okej. I radi se o nečemu o čemu ja stalno pričam da bi bilo jako cool. Naučnici su pronašli način da svest izvuku iz tela i da je uploaduju u neki čip koji se ovdje zove stack. I u slučaju, na primjer, smrti vašeg tela, taj čip može da se izvadi, da se stavi u neko drugo telo, ali ako postoji mogućnost da se vaše originalno telo sačuva, onda možeš ponovo da ga izvadiš. Stavi nazad u vaše originalno telo. I sad to otvara bezbroj mogućnosti koje serija malo istražuje u prvoj sezoni i ako bude više sezona, verujem da će još više ih istraživati. Mogućnosti kao što, na primjer, da vam to novo telo bude drugačija boja kože ili drugi pol. I taj aspekt serije je jako zanimljiv. I upravo to se dešava glavnom liku, kog, kao što sam rekao, glumi Joel Kinnaman. Podižu ga nakon nekoliko godina, nekoliko stotina godina, ga podižu iz mrtvih, da bi rešio neki slučaj ubistva. I sad, nije odmah sve jasno u prvoj epizodi, što je odlično, i treba negde 2-3 epizode da bi shvatili onako otprilike šta se dešava. Zašto baš njega je prvo pitanje koje vam nije jasno do nekog trenutka, ali u jednom trenutku kockice krenu da se slažu i postane vam jasno zašto se dešava sve to što se dešava. Kao i uvek da krenemo stvari koje mi se sviđaju, a to je prvenstveno Joel Kinnaman koji je svoj posao odradio sjajno. Ovo je zaista uloga koja je i fizički bila zahtevna i glumački bila zahtevna i Joel izgleda fenomenalno. Joel je u The Killingu izgledao kao mršav, ovdje je baš nabučen. On je definitivno po meni najsvetlija tačka serije. Još par likova sa strane su odradili isto glumački sjajan posao. Osoba koja mi se u početku nije svidela, detektiv Ortega, njena gluma mi je u početku bila neubedljiva i sad kako su epizode odmicale, tako mi je bila sve bolja. Prosto nisam siguran da li sam se navikao na njenu glumu ili se nekako poboljšala kako je serija odmicala. U svakom slučaju, iako mi je smetalo na početku, kasnije mi nije smetalo. Režija je također skroz dobra, kadrovi su odlični, dosta toga je CGI, koji nije uvek savršen, ali opet to je Netflixova serija i za budžet koji pretpostavljam da su imali izgleda fenomenalno. Jedina zamerka koju možda imam je da radnja u jednom trenutku postane previše komplikovana i nije to teško za ispratiti. I jeste nepredvidivo, to je onako plus koji mora da se da, jer nisam do samog kraja shvatio u čemu je fora. Stvar je toga da M je komplikovano, M je razvučeno malo. I 2 epizode manje bi možda učinile to onako podnošljivije, možda bi bolje onako bio pacing svega toga. Van toga zaista nemam tehnički većih zamerki, priča mi se mnogo svidela, ideja mi se mnogo svidela, ceo taj pristup tematici, da li je okej to što se dešava, da li je to ono čemu treba da stremimo, da li je, ima i sa religijske strane, da li je to okej, da li treba da se igramo Boga, da li treba da živimo zauvek. Ako treba, koje su posljedice življenja zauvek, dosta lepih stvari je istraženo. U poslednjoj epizodi malo neke stvari odu u kliše, ali mislim da su namerno odigrali jer je bezbedno, u suštini, nije neki prevelik rizik na kraju preduzet i mislim da su namerno bezbedno tako odradili da bi dobili drugu sezonu. To je neko moje mišljenje. Druga sezona još uvijek nije potvrđena, ali se definitivno nadam da će biti. Muzika u seriji je meni lično bila fenomenalna, jer nije klasična atmosferična muzika koja prati onako šta se dešava, već ima dosta jako neuobičajenih vokala, da tako kažem. I to je ono što celoj seriji daje još više futuristički osjećaj. Te neobične melodije, ti neobični vokali. Mislim, nije naravno ta muzika futuristička, ali prosto odlično se uklapa u futurističku atmosferu i meni je ugođaj bio zaista kompletan. Ima možda tu još nekih stvari koje bih zamerio, ali to je nešto što ne bih mogao da uradim bez spoilera, a ne želim sad da pričam o spoilerima, možda bude prilike. Bez daljeg spojlovanja,
Ako niste gledali Altered Carbon, pogledajte ga, definitivno je vredno vaše vremena. Ako jeste gledali Altered Carbon, u komentarima ostavite kako se vama svideo. A ako vam se svidelo ovo što ste vidjeli, želeli biste vidjeti više, kliknite na like, kliknite na subscribe, podelite video sa svojim prijateljima, a od sljedećeg videa čekaju vas novi intro i novi outro. Ćao! Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video, a ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli i želeli biste da vidite više, ovdje možete pogledati najnoviji video koji smo izbacili na kanalu, naravno pre ovog. Ovdje možete pogledati video sa našeg kanala koji je YouTube izabrao za vas, ja sa tim nemam ništa. A ovdje klikom na naš logo možete da se pretplatite na naš kanal ili jednostavno klikom na dugme subscribe. Ćao!